ngathi yasihlula kwamanje ngoba ngize sihlangene ngayo makuvela lo khona neskizi njengoba ngisho ngathi abanye ngathi bayenze nge-hospitality noma bengasidla ukudla kumnandi ngelunch. Hhayi ngiyanitshela nje ubona lo muntu owenza lana naye le camera nje basenza amavidiyo le-editor yethu lena intelligent angazi nje lana kuhlangana amabhomu nje amathalente engingathi nje izinto ezihlanganisiwe la i-planting ngiyakutshela yonke into iyashova nje kahle kahle yonke into is possible unstoppable nje ngiyonto ngilongimemezela hhayi into esivimbayo singena kuvaliwe siphume kungavulwanga kuyafana ya isibhizi manje amakhenikhi ethu njengoba lokumbhizi nibona-ke sesize la phezulu entanjeni ngathi sizospecialize nge-wiring-ke manje ilapho esesiqala khona i-wiring ngoba kufanele ukuthi siyenze ukuthi ikhanyise kahle indicate kahle shaya ama-hazard everything ibe 100%. Ya manje lana sibhizi ngayo-ke i-wiring njengoba nibona sibhizi lana-ke sibhizi ngey'ntambo ngaphezulu.